أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo yettude bajjo seniɗo oɗo mo ronkata on ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala duwano ɓurna tagge fo gon kanko e ɓeygure makko nden fof e sahaba e makko ɓen fof hara inchallah en fotti ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ka julirde meɗen masjid ibadur rahman hara e nder laken hara e Bruxelles hara inchallah ko musidɗo moɗon wowɗo on Abdallah Diallo Bruxelles naati ɗo salmingol on salminago dina salminago l'islam salminago hakkunde julɗo e julɗo salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗu en fof meɗen jeyaɓe yimɓe aljanna mi wi yo kisi woni e moɗon jamɓe kisi woni e moɗon enoɓe ɓeygureji moɗon mi landike so tawi haram fof moɗon hiɗon e jam ton yo Allah taw ɗum jogiiɓe andeji yo Allah ittanɓe maapiɓe yo Allah ittanɓe nawnuɓe julɓe ɓen fof mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah mari cellal yo Allah hokkuɓe cellal yawga sifangal hokkuno annabi Ayyuba jogaɓe meɗen ɓen fof yo Allah jonnitu en ɓe bonnanaɓe yo Allah lontinanɓe waraɓe yo Allah waɗɓe ka yanɓe shahid haray musidɓe julɓe tedduɓe wona yewtere jiwtayde inchallahu haray ko toɓɓe ɗiɗi woni ko yewteten ɗo toɓɓe ranere nden tasaddaq qabla fawatil awan o ɓe yo eto itta sadaka honko kum fanɗi o ko kum fanɗi ko adi lawade musidɓe julɓe tedduɓe ñande go weetay hara min o wonɗo e wolde ɗo mi weetari ñande go niɓɓa hara an wonɗo landarde on kadi a niɓɓari nange yalta ndiyan saaƴa hara goto e meɗen wodaka bani adama si o nangodirama si hewti ka o maya ko o yeloto wo ko o yeloto koɓe artirmo e adna ko fi yo ittu sadaka fewndo ɗo enen ɓiɓɓe lagine fou kala ka goɗɗo wawi wonirde tentini enen wonɓe yaasi ɓen innete ɓen hino e mari hay so tawi goɗɗum ala fewndo no wodi ka itten sadaka musidɓe julɓe tedduɓe yimɓe meɗen ɓen fewndo haray hino ɓitti hino soñji e nder leydi lagine fewndo hino fanɗi fami ko yetto lagine hara ɓe waway heɓugol ittirɗum kooƴe ɓe heɓa soƴƴari ɓe heɓa hirande no fanɗi ha fanti musidɓe julɓe tedduɓe sa ƴettiɗo wano 50 € mbuuɗi meɗen ga ɗum ko 500 000 fewndo e goɗɗum ton ɗum no wawi heɓande famiji joyi hay so tawi komo ɓe 100 000 waway ɓe uddande jolkum haysi uddata yonde tentinino wano neñiraɓe meɗen babiraɓe meɗen bappiraɓe e kawiraɓe e yayiraɓe wonɓe ɓen ka fulawaji hay fewndo wonɓe Konakry itten noon sadaka on ko adi o lawade aroyeyi sa'i hewtoyey goɗɗo ƴetta e saku muɗum kange ƴetta saku kalisi ƴetta saku euro ƴetta saku dollar hara ɗi heewi tew o yalta fi ittugo sadaka o heɓata hay goto mo o jonna hara mo be ko mapiɗi ko nafsi hoore neñande hara jawdi wela euro wela dollar wela ado noon neñande hewtude fewndo ɗo dollar no weli fewndo ɗo euro hino weli fewndo ɗo kange e kalisi ɗum haray hino weli fewndo ka weli ɗo noon ko fewndo ɗo ittata ko adi lawade si lawoyki haray hande kadi ko yawma la yanfa'u fihi malum ñande nafoyta jawdi ɓiɗɗo nafoyta nden ñande sina jogiiɗo tawhid illa man atallaha bi qalbin salim fewndo ɗo noon ka meɗen wallahi sa anditi sa yi alhaaliji ɗin ko fewni kon ka meɗen a ƴettay ko jogiɗa kon fof itta sadaka wata innu tun ko ɓeygure maɗen nden tun a anda ko wonata sabu okkama aljanna kon ko honto iwrata a anda ko wonata sabu naɓama yiite jahannama kon ko honto iwrata ittu sadaka on ko ɗum ɗo ɗowdinano yeyma yawmal qiyama ñande tawata ɓiɗɗo haajaka e nene haajaka e ɓiɗɗo ɓayle ɗum ɗo pellete hewta no yeyi en nde ñande li kullimri minhu yawmaidin sha'nun yuhni mo be nde ñande mari fiyake yonayɗo ɗum ittu nde ñande ko wawatama nafoyde nde ñande ittu ko wawatama dandoyde nde ñande ɗum ko ittugol sadaka hay yimoɓe ko inni sadaka lannata jawdi julɗo no wodi woɓɓe hara ɓe hebbini compte ji maɓɓe fewndo kono sandari yimɓe maɓɓe ɓen ka meɗen ka hoɗo maɓɓe woɓɓe mara hay suudu huɗo yeɗɗundo woɓɓe mara hay ndiyan ko yara woɓɓe mara hay kompuleji ɗiɗi ko wawata sansidirde ka fatu nde kala ka yehete haray ko kompule gotum woɓɓe hara no hebbini ɗo armoire ji muɗum tef kompuleji goo si wattama nde wodere fewndo ño'a ɗin non ɗi ɓornitatake kadi ila yawmil qiyama ko haaɗi okkitire maɗi walora noon ko ɓe men yo hasbi hoore mum siko enen worɓe ɓen daari ko kaftaneji jelu e basenji jelu woni ka armoire ma kufunaji jelu peere paɗeji jelu siko neniraɓe gan ɗum hanaka wawaka wolede wawaka kontade hiɗa andi pellete a landitoroytoma fi ɗiɗo fo mo be meɗen koye eto hattirde etade hara nde ɗe landitoroye fi ɗiɗo conci pellete Allah landitoroytoma fi ɗiɗo ko ɗi diwɗi fappo wattanen hakkil ɗo wodi siɓɓe meɗen ɓe mara kumpule goto ɓe mara kumpuleji ɗiɗi eto ɗen wallito ɗen ɓeɗo ñameteji ɗin
so naadi firgoji meɗen ɗo hino heewi tef façon ñametemo falɗa o ittirta koƴe, façon ñametemo falɗa o woni ko soƴƴirta, façon ñametemo falɗa o hirtorta an e ɓiɓɓe ma, hara kunɗo no suɓe mi ñama e kunɗo mi ñamata kunɗo. Woɓɓe ton noon haysi heeɓi mboyri haray sukkar ala, haysi heeɓi gosi hara ɗum ala, si hewti huntakol ko gotel ngel tun. Mi darnira yewtere anden o hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ayyuma muslimin wo julɗo ñamminɗo julɗo e hoore heege wo at'amahu llahu min simaril janna, an ka dey Allah ñamminoyte e dinɗe ɗen haray ka aljanna. Sa ñammini julɗo weelaɗo musidɗo ma hara na dey innugol ko en nan tun, sa ñamminimo an kadi Allah ñamminoyte dinɗe ɗen ka aljanna. Ko moye min woni falaka heɓoygol dinɗe ka aljanna, kala ñamoyɗo dinɗe ɗen ka aljanna ko ɗum holli haray o naati aljanna. Yo Allah hokkugen fo meɗen aljanna. Kono musidɓe julɓe tedduɓe, ndaren fewon ɗo taskoɗen moƴƴa heewi e musidɓe meɗen marɓe feere ɓe Allah yeññani, ɓe waloɓe maaya ɓe acce jawle ko kontotako, hara ɓe anda ɓeygureji maɓɓe anda hay ko honno ɗum foti. Ɗum wonta hande kadi probléme ɓaawo maɓɓe. Est ce que hara hiɗa ardinanno hoorema ko adi e ardinede, ɗa ittanno hoorema sadaka ko adi a ittanede sadaka, ɗa juulayno jemma ko adi a juulede, hiɗa nafayno ko adi a nafanede. Musidɓe julɓe tedduɓe, wattanen hakkil o aduna koko raɓɓiɗini ko joni ko ɗo e bimbi ɗum taƴata goto e meɗen anda ko foti noon nde himo taƴa hara hiɗa ardinani hoorema ko tawoyta ka gabru maɗa. Andide den pellet ko yewtunoɗen e darto meɗen feƴƴugol kon haray sadakaji ɗin no tawa ko ɗowdi no wiyta ɗi jeeyaɗo on ka ley ɗowdi arsi makko, ñande tawata ko nangue tun woodi ɗowdi ala sina ɗowdi arsi Allah on. Haray ɓaawo darnugol nden toɓɓere ɗon wallahi andite fi yimɓe meɗen min ka meɗen andite fi maɓɓe, andite fi maɓɓe. Mi wekka ɗon goɗɗum ta innu ko fami ma on tun okkor yanyu sadaka koko yanyete. Si tawi ko forage waɗɗa okkor kawtal ngal, si tawi ko kuran jogiɗa okkor kawtal ngal, si tawi ko ndiyam okkor kawtal ngal, si ko ñamete ka nela sallallahu alaihi wasallam maaki sa heɓi huyre tewre wotere ya ɗuɗɗi ndiyam ɗan ha ura hara kawtal ngal mo ɓe heɓa hay sai ko ndiyam ɗan. Kono musidɓe julɓe tedduɓe, mi toriki Allah wonɓe wadde ɓen tentini non ka meɗen, tentini ka fulawaji, yo Allah windan en fo baraji okka en battane moƴƴo. Haray hiɗen ka julirde meɗen masjid ibadur rahman ɗo no andirɗon non en toranike nde moƴƴa non haray inchallahu fewnu suumaye on jawle buy haray heɓike kadi on weltanama. Yo Allah yoɓɓu on ko ɓuri moƴƴude e joddi waɗuɓe e faalaɓe waɗugol e miijiɓe waɗugol ɓe heɓari kadi hay hunde muɗum haray hiɓe tora du'a. Haray en wayri yewtugol fi muɗum seeɗa ko honɗum non waɗi ɗum ko tawata sohlaji muusu ɓerdeji ɗin ko fewndi kon haray ka meɗen. Yo Allah ittan e nun non okkora e lamɓe fewɓe nunɗuɓe yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine, enen kay waɗa en lamateri fewndi nunɗude hulori Allah yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine ya rabbal alamin. En heɓi jawle buy haray en waɗay bilan on inchallahu ko ɓooya ko, kono haray adu ɗum ɗon hiɗen weltano mawɓe meɗen karamokoɓe meɗen ceernoɓe meɗen andiraɓe oustad Mouhammadou Ali, kono haray andiraɓe Diallo Boston. Haray jawle buy heɓorno e juuɗe maɓɓe ton haray ko yahata $6125 mbuuɗi guluje temeɗɗe jeegoo e mbuuɗi temedere e nogay e joyi heɓino ton. Haray mbuɗɗin ɗi hewtiga e juuɗe meɗen ɗi hawruno e mbuuɗi guluje jowi e mbuuɗi temeɗɗiɗi e mbuuɗi jeetati, ko ɗum haray €5208 ko ɗum woni ko ɗi hawruno. Haray mawɓe meɗen kadi hino ton maketeɓe Alaji Ousmane Bari Bulliwel e mawɓe meɗen ton Alaji Mahmoud heɓorino ton mbuuɗi guluje 10 e mbuuɗi temeɗɗiɗi e capanɗe jowi e joyi honno dollar, ko ɗum woni $10,255 wonno ko heɓino e juuɗe ɓen ɗon. Haray ɗi artiraga ɗi hawri €8451 ɗum haray ko teddungal jama on plus ou moins ko ɗum wonno ko ɗi hawri. Haray musidɓe meɗen kadi haray ɓe Norvège ɓen kadi haray Elaji Oumar haray ɓen ɗon kadi heɓuno ton ko wiyete kon 7500 koron mbuuɗi maɓɓe ɗin ton haray ɗi artiraga ɗi hawri €780 ɗum haray ɓe weltanama. Haray kadi union duuɗe Europe ɗen ka Oustaz Ahmad Ba Anvers woni hoorejo ɗon leyɗe 13 ma leyɗe 11 ɓe wallirno juulirde nden haray €8530 haray ɗum non ko union duuɗe Europe ɗen leyɗen fof woni ko kafi ɗon heɓani on o montan ɗo mi fillito €8530. Haray en heɓiri kadi Alaji Sow wonɗo Allemagne on non kadi ko non woni ko inde nden andira Alaji Sow haray fof andi ɗon en heɓuno tellen ton kadi €755.
haray simi fal jari ɗi chiffre ji ɗo haray si ɗum feƴƴi ɗon kadi haray ɓe alman ɓen kadi ko wiyete ɗon muncini ɓen kadi ɓe nolduno en plus ou moins 1140 €. ɗo ko chiffre ji jani ɗin woni ko mi wowli ɗo buy addiri ka compte e relevary taw woɓɓe kadi jonni juuɗe e juuɗe woɓɓe addiri westeri ni on tawa to musidɗo meɗen intego Boubacar Sadio adduɓe toon télé wonwa 400 € e ko nanditata e sifa ɗin no hara ko addiraɗi ka compte ɗum ɗo relevaka taw ɗo ko weltanagol on tun holla on wondema golle ɗen ɗe gasari taw haray mbuɗɗin ɗi timmari taw kono sabu nawnare nden hino paralyse e sabu probléme ji ɗin kadi ka meɗen ɓerde hari no metti yimɓe no warede yimɓe no nangede no bonnanede haray no metti ka jooɗoɗen ɗo wolugol fi darne juulirde haray ko woni priorité on ɗon haray kono nangaɓe hettora haray kono waraɓe waɗire du'aji haray ɓe acci aliyatima ɓe acci rewɓe haray kadi no jogaɓe no hettora no bonnaɓe ngam no wattirane kono fof e muɗum ɓay activité o fuɗɗike fuɗɗade seeɗa seeɗa en arta inchallah ko ɓooya mi waɗana on bilan en général ko honto woni ko fewndi haray toujours ɗen andi mbuɗɗin ko 350 wonno fi juulirde nden haray wona fof 400 000 fi yonno haray fi notere on ko laamu ngun hendoto kon haray en heɓi no mbuyi yonno fi wata mi wolu hara hina ɗum ɗo e yewtireji aroyeɗi ɗin inchallahu haray kadi en waɗi kadi date ji ɗin kadi fi ko honde tuma signoyten ka notere jon inchallahu ɗum ɗon feƴƴi kadi min huɓoyey faabo e moɗon waway ɓe ñawlude kadi haray fi en waynodir enen e jooma suudu ndun ñamale ɗen ɗe lutta hakkundeji meɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu barkiji e meɗen solnana en ka meɗen lagine ɓuttinana en ɓuttina leyɗe julɓe ɓen fop onon wallitinoɓe finde e jowlirde e wonɓe wallitade wonɓe wadde du'aji e ittude mbuuɗi e wonɓe lerɗinde toriki Allah yo Allah waɗa on fof joddi aljanna wurna fayɓe momɓe waɗa barki e maɓɓe haray han joni dammugal ngal hino udditi kala faalaɗo wallitorde li wajhillah haray la nuridu minkum jazaan wala shukura ko suudu Allah woni ko waɗani haray hina suudu amin abdallah ɓe torotako ɗo fi komi darniroya suudu komi toroto ɗo ko fino suudu Allah darnire kala wonɗo e wadde haray ko hoore makko woni e waɗani man amila salihan ko fali nafsi ɓe toriki Allah yo Allah hollu en timmode kadi hiɗen hetti ɗo kadi en gayni soodugol ɗo wona soodirɗen no masjidu Bilal inchallahu e juulirdaji luttuɗen fuu masjidu taqwa ha masjidu nur inchallahu fuu wona e juuɗe meɗen en anda ko hombo e meɗen woni ko sakkitoroyta yo Allah waɗa hara ko l'islam woni ko sakkitoroyta hara en fof meɗen baraji ɗin tawi en ka qaburuji meɗen ñande ndiyan saaƴi tawi hiɗen ka nder leydi ñande nange yalti tawi hara hiɗen ka nder leydi yo Allah taw hara koye moƴƴanaɓe wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh